Jadi mau lihat tema tutu di Tuhan. Jadi dihita boru bere siala asi do olong ni rohana boi ta tutu marai pason jala di tugas las ni roha di hamu hela nami nang boru nami ido tutu di hari sadarion di hari nauli na dengganon roha amin na tuam pasahaton dek si murudurur dek si namok dek si tio anggiat tujulan nyari dinggam rumah tanggamu say hipas-hipas mahamu atau mahamu di ador muna molotung pina songono ni bek nabui bek kami sian bapakmu omakmu saluhut ba anggiat tuhat taman amangalian pasu-pasuna di hamu atong songon hatan si tua masih dohonon nami si titik masih gopa golang-golang pangarahuna oti sosadia nahu patu pahami sian hamin na tua-tuamu amat tadi batama namanggohi pasu-pasuna songoni mana boy pasata minang doho tamu hohela sehat ma hita hujulan nyari gotima atasnya kami jalak kita ma la songoni ma dihamuna hula-hula nami malau silau raja tu nang dihita saluhuna di bagasan hahi pason doh hasehaton dohita suang songoni ma dibere nami buru doh dibere nami bawa dison rodo hami tulangmu dohot opungmu ima tutu dina marlas ni roha hita dina majalo pasu-pasu pardonga sarepeon siap bagas joroni tuhani marhide na posona jadi di partikiano petutu pasaton nami masong na bataba silas ni rohamuna diso di patu pahami do dekke si mudurudur dekke si tiu-tiu dekke sahat tangyang tamatutu tangyang nami tu amata namar tua debata anggiak matutu manguduro dia kapoparan di hamuna tuduluk hamuna dabota papagana lomak tutaruak kamuna dabota mualna tiu sahat matutu saluhuna dia ka tangyang tau tu amata debata hatanina tua-tua do namando si titik si gopa golang-golang pangarau na molo petuk sono nabui tarpatu pahami sian hami tulang muda opungu manupa mangase matutu amata namar tua debata sai digo kima diakka pasu-pasu na cacalang abang buru jadi budak dominasi kota panganan abang buru bersubang nasib inilah kami tulangmu ya datang ke tempat ini karena kalian sudah menerima pemberkatan dari Tuhan ya. Hubuk kami Ruson, dekke nabulu, dekke sahat, sama pasu-pasu di bata, satu hamu. Kalian menjadi laki orang baik ya. Kalian harus sekata ya untuk kemudian. Inilah dua kali untuk kalian. Semua kalian menjadi keluarga yang baru, keluarga yang berbahagia ya. Nah, jadi soalnya bapak tami udah tua-tua, si Titi masih lupa orang-orang pengaruh. Oti sesuatu itu bisa nyopuk tulang di bata mana pasu-pasuna. Kutima, Horas, salam dulu. Hudalo hamido dekke siuk setura robo girsang ala diu pasatay ma tuponani hasutun